Nimba tabarusya omuizoba ryona mpaka kusya ahashaheji kandi twabayigaranjura mu studios turi mu program Ebyamagara niyo twatandika burwo kubanza shaisha tuneshcheka ezekiro tuba turyaha okuhereza umbikwatire n'Ebyamagara tuba twina abakugu omunshongezo kandi amagara gundi kugamba n'amagara g'abantu agitwe nk'abantu so shitama oikikane tubase kureba ekitero nsaganira heri izoba Programu yajine twishibwaho abakazire health products abo ninjangu buryo mwe hatu na abamanyarro yare kandi wabanonda ebyo kunywa byabo nobishango maduka gona omuyihanga kandi akasenta nkache shinjira 10 boryo mu kintu cyawe abamabaga mwe muturetere kazire ahabo kuba twajimanyirire netkorebe turikwetenga nahabwe cyo taguma no gisiga enyuma abakazire health products no bakutusiyaho programu eji Ebyamagara beno mwabazi yo gunsaganira hando reba kweta arthritis urwo no rujungu konkane njango muri nyankore Dr. Naija kwa naje tushoborera je twine Dr. Mark kurgaha Star Medical Center aha hifo mu kijungu nabwecho ntaka mu maraho ebigambo reke mwakire tutandikiraho Dr. nakwakira abantu yongera no kubeyanja wewe sister wewe munonga mazima abaliri ba TV West n'abaramutya mukulike bire bikulu amazina ne banyeta Mayiga David Mark ndio mushawo okuruga Star Medical Center omukijungu Mbarara uri nyankore ni wari bereze mazima ikintu nije so Elizoba nasharamo kuijo ku discussinga beno kugamba endwara ya joints omuzungu jya kweta arthritis byona byaguma mu rujungu tubigenda muri nyankore endwara y'engingo okay endwara y'engingo so obo kugira ngo ninjira kufuna abantu ayirwaro abine endwara y'engingo naurira cyaba cyankwata hombo yenu mbone kumanyisa abantu obo burire babone kumanya bakubasa kubwehara ninga kiba kubasa okora okuimprove life so ateri izoba neza kutandika na okumanyisa endwara y'engingo nimanyisa ki omuntu yawurira ngo ogogwa ine endwara y'engingo omuntu nabayine engingo omuzungu joints niziba ziri nyingi munonga very many joints niziba ziri nyingi nkiganana no kulenza okay ejine joint ejine joint ejine joint ejine joint ejine joint ejine joint so woyinemo amagufa mu mubiri no boyine za joints because joint negite gufa agufe ndijo ejo ni joint so yes. Ati joint ejo yafuna oburire no bobo tukweta arthritis oburire bona obwa joints netubutaminga nka arthritis wanyetegereza okay so ati wazaho wagira ngo nyine noreba ki omanye kugira ngo ati nyine oburire bwa joints ningo oburire bw'engingo ebintu bingi signs obubonero obukubasa koreka ngo bo muntu ashimwe kubayine munko oburire bwa joints linda doctor hata no bunakujira ekironda ahakuju because it's a joint na yeje na arthritis niza kushoborera je aro oburire bwa joints obukutandikana na skin infection okay wanchenga konkani tuza kubureba bo mumisho niza kushoborera je noza kubucenga so atu wafuna mubuzibo movement yawe omu joints ninga tokubasa gukora movement eji ninga tokubasa kutambuza omukonoti engingo ne baso kubine mubuki oburwire konka obonero bukurebeka munonga abantu abingi bakupresentinga nabo arumu okusweringa okaga kwa joints no sanga joint eje hagire ezimbire mbwene kandi yazimba of course tekubasa kora ki tekatambura wanyetegereza ato omusayinizi ninga ubonero betukurebera ko ngo omuntu ayine obuzibu bwa joints ninga endwara ya joints ariwo okugira ngo mutakubasa kutambuza joint ejo ninga engingo ejo tekubasa kora movement sezo wanchenga ariwo kuzimba wanyetegereza abana baza kugira nimpuro umuriro gw'amano mu joint umuriro gw'amano uyaho kugira ngo ine body fever konko mu joint na abana uramo umuriro gw'amano yes ariwo abandi nibaza kwija bakugire ngo doctor hati ya nimpura nani ntambura nimpura ranka ebikugambo mu joint hurra nene na nena
omuluzungu ne bageta cracking sound. So obubonero obundi omuntu still yalina obulwire bwa joints ni ziweakening ziwa maani mbwenu omuntu ali kubasa kukiriza nk'ekidomola kya miizi akugira ngo ate nkubasa n'abakiikulu abo wanyetegereza still ne tuza kugamba obulwire bwa joints obuliko mu bakiikulu obukulebeka munonga mu bakiikulu. So atiya waga signs ne ziba ziri nyingi munonga okuligira ekikuleeta obo obulwire okuligira ngako turashoborera okoko ahansi. So tuinewo okuhaga omu joints, tuinewo okukora omuriro omu joints, tuinewo okushanga nizigamba wanyetegereza. Kandi ekindi tuinewo n'okusanga omuntu ali kubasa kukozesa joints nk'okutambura ninga okugimuvinga tokubasa kugikora ki tukagitambuza. So ate ebindi ninja kubishoborora twasanga type by type. Hatwo kugamba otyo ushotariho abantu abari risk kwajo teje ne y'abakikuru sawo zirayikaraho na ne y'abana ariho na ne y'impangarena n'abakikuru eje ndwara ne kwata buri muntu kandi abakugikwatwa munonga nibo bari cyengwe nakumanyise eje ndwara buri muntu nabari ya risk tikugira ngo ne y'abakikuru tikugira ngo ne y'abato tikugira ngo ne y'abateenagers tikugira ngo ne y'aba middle age buri muntu okurigira exposure join no baso kufuna oburire bw'engingo. Now what puts me on risk for example? Hatu wabuzaje. So ate cyakundeka naza kankenke ko kwatwe eje ndwara ebisere bikukira okugira ngo ati nakoreje nimbaso kufuna oburire bw'engingo. Yes, Echo kubanza washanga omuntu ari omuhango munonga aba bali omu kilo iganana no kurenza ekitweta obesity mu Luzungu wanyetegereza noshanga abantu amagufa gabene gabone gakirize ebintu by'amani ngagalemeriro. So omnomo sense wasanga omu joint arumu nka nzete shock absorbers nka cushion zikubasa ku resisting that force za springi zikubasa kwa saga man. So atuno samo omuntu ari kuremera igana 50 amagufa gene gabane gakirize ebintu by'amani ayemerira arga amaguru yishuke amaguru na make ni make kandi gakirize jo weight yona atuno usanga nige crashing washanga omuntu aremire munonga mbwenu aine weight y'amani nabari ya risk yo kufuna uki oburwire. Wanyetegereza ekindi washanga omuntu yalenze emyaka 8 ne yaba yaza a risk babachi doctor wata tuneche tukweta degenerative tuneche tukweta degenerative joint disease. Degenerative joint disease atejo neja abo kugira ngo joint ezo zakora munonga nyendo nikora mwaka gumwe myaka 10 myaka 2 myaka 3 myaka 10 myaka hata 85 85 still warenze je myaka no bori ya risk eyo kufuna burire. Wanyetegereza ekindi ni sexy wanyetegereza doctor ndakutufura birundi kandi ekyo kiryali mu abakazi abakushira baine endwara ya joints eriko muni munongo mbakazi. Eje ndwara ne bagita rheumatoid arthritis bwenu neba erinka autoimmune no shanga omubiri gonkago ni granise bichweka bya joints ebiramu ni gubiri wanyetegereza. Omuzungu ne cheta autoimmune ati zo nosanga ziri ko munyombachi mbakazi nosanga ngo nka 60 nkebitundu nkankaga ari 10 eza cases zeze za rheumatoid arthritis niziba ziri ombacha nahuraje kansha nahure kigambo 6 hati shito ntabatwa kora munongo kutsiraba ubuzubwija bwana nekiba kiri genetic ngabo nakugira ngo woyine pressure mu family no baso abazire babine pressure no baso kufuna pressure nico ndimwe kiri wanyetegereza washanga uri omukazi no bori predisposed okufuna ejo ahabwe chikura canje kutari kuterana koreka ahabwe chikura canje kugira ngo ndiyo mukazi. Still ahanshonga ya age kwena kugira ngo umuntu ayine myaka 8 kuzayigura still na nabana nabo bino burware wa joints obuli common tubeta juvenile arthritis ninga childhood arthritis anyetegereza sejo ne beri common yo mubana
hata bomba babachika bariyo nibego kutambura ingingo kanizana zikura then how come tinkuza kubiha ngo ekikugireta nitukimanya konke bisere bikukira nebane rugomu genetics mbwenu makeup y'omuntu umuntu bakamukorato akamisinga munka nka some ingredients ezikubasa kora ki kora genji kashkari tkarashikiremo wanyetegereza okay so ati ekindi abantu abakusmokinga munonga abakurese taba Obane baba obani shisha obani byona nibikendeza strength tensile strength ya nibikendeza obugumu bw'amagufa mbwene wanyetegereza nkwineje ekindi ugaretera gabungu ekindi malnutrition okutarya ebyo kurya birukombeka jo mbere mbwene mutakukozese balance diet remember gamagufa gari nigenda nutrients nigende birise by'amani bya calcium bya magnesium ne babiri mu maki magufa so waza ngo muntu nagumana abyo bonga bweye bonka takulya za fruits takulya mauri takulya ki still ina aba yari risk yakora ki okay yo kufuna oburwire so aba risk factors nimba so gamba wezo yes ekindi twino ubonero bwingi okurigira omuntu type ya aine ya burire bw'engingo mwe tugenda umuntu andijo tutandikena nori yo muhango wanyetegereza hata ubwo muhango overweight wamureba na ejo mu office takubasa na kutamburaje iwe wenka ari yarabaje niwo kuro wanyetegereza nabuje doctor ninga ine nkaka clutch echeke ogogo mutigo bakutambuza abantu abakuremera munongo no banasimba omuti nasimba omuti izo mu office kugira ngo doctor magufa ni gansasa ninga ni sasa ariyankoni mbwene wanyetegereza ubwo naza kwija ariyankoni kandi takubasa kutamburaje wanyetegereza nako nakabonero nakabonero akakubanza ekindi esere bikukira nabasana no kubatambure still nayi naburire jo sound najuro momo cracking sound ejejo nekira kukwateza because zezi supporting eki omubiri gona yes ekindi esere bikukira nabasana no kubatambure still nayi naburire jo sound najuro momo cracking sound ejejo nekira kukwateza because zezi supporting eki omubiri gona yes wanyetegereza ne supporting omubiri gona ati noza kusanga ngo ejo joints neziruha bukirikale ndijo tezikabire zo nizisanga zaruha so still obesity omuntu yayina oburire bw'engingo bureetedwa obesity no sanga ebisere okusira na joints zabo zihagire zizimbire mbweno zizimbire kandi netukiri okuziyama amizi tubone kugakebera wanyeteza because kabona kugira ngo nezisisa ziriya za spring ati zazisisa ziriya za shock absorb of course wasangejo za ya sign of fluid ezo ne baketaka somyo mu Uganda bamunyankore ne baketa bati usanga ka sasa no mu joints babani bashasha ego tuzaha awe myaka atu wasanga still nkaba kikuru basanga ine myaka je yinkaga ogota kubasa kutambura ari straight aza kwijo mu office ariati agonda memukaki wanyetegereza akugire ngo doctor umugongo umugongo ankylosing ejo type nabagita ankylosing spondylitis yaba kikuru emyaka ankylosing spondylitis eyo mugongo sengo mugongo gucwekire nakuya ngo mugongo gukafa nkaza wahandi nkaza kunkecha ebinywa byafadda bitakakare so ekindi nibafunana na spondylosis nokusanga ngo jesa magufa garuha kabo kutechuma mu motoka chikore chikusavinga emyaka nkejo chibone koraki kuyaringa out wanyetegereza ebisere byokuchabone biza kwija bine deformity in this outline kugira ngo takubasa kugorora amaguru ge takubasa kugorora umugongo naba nkumuntu akahende kamwe yashitamana haho kumira no kumucereza norutaro yes wanyetegereza agwena we myaka then hari heriye yueta rheumatoid arthritis atiya ba researchers abanje mbona bakunonyeza enshonga bakubasa kunonya enshonga wasanga omukazi
ejo teine kugira ngo ne eriyo mbakaza bakuru bonka wo ryo mukazi ne kugira ngo ndio mukazi munonga bishiki abatakazire yasiskara wanyetegereje tento wana ngutina mani waza ngo mzita kutakazira ariyo myaka nkasha 5 si unabari ya risk yo kora ki nabayacererwa kuzara abayacererwa kuzara nizihaga niziba ziri mu nkomururo nabatakubasa kutamburaje nabatakubasa kukiriza nke kidomoro kukiyatapo kukitaso munda nkebyo mbweno naba kotakazara aho gabwenje roho noyekoza wanyetegereze kumbe no busasi ne babuyo busasi okay then yabana juvenile nkabona kugira ngo ebisere bikukira ekikugireta tikiri kiriya munonga kugira ngo nimbaso kugira ngo nirete kineki konke ebisere bikukira nekibone kirugira okurwo mu genetics wanyetegereza exposure ejo mama w'umwana jaine yayinenda kuza byakurya byakozesa ne basokoreta obulema ajoints z'omwana ngene omwana nkamanya ntango ingingo zetu ziri mu buteka of course wazara omwana takubasa kutambura takubasa kutura kebyo ahabwira bwashime kwa natambura uti yatambura wanyetegereza okay ninga sometimes ne basana no sparking off yabanza yatambura ubone kureba out of the blue yatandika gukora ki ukurimo kutambura ngo kurimo gukora any movement ya joint okay then eje abaresi abo nibo binja abaresi eje yabaresi yonka wena kugira ngo yabaresi yo nekendeza strength ninga maniga gegufa kamane muriyo mbone bazana mukache ninga ne bayiruka mukache nga wano jogging amwa kugira ngo nani jogging aho kana sange gumba yahendeka okuresa taba kukachendeza mani gegufa ne guchendeza absorption yebirise bikubasa kuungira mani gachi gegufa gumari namani kwino buzibu okay twasigaza batakurya balanced diet abatakurya geninga abatakurya balanced diet still ne bane baruzinga bya calcium bati babine ebikubasa kuhereza mani gufa okay hati nyona tina onashi mwene ryigufe rya mungwa nana shoka buzoba zeza katara ruyare nije wo mushaho haro treatment yona atite kubaso kugamba mazima eze ndwara zona omuntu nabasokora ki okuragurura kandi abeje wanyetegereza mushikamuka oyironga rakambo hurire hata bisere bikukira ubwo sino basokwija to kubasa kutambura wafune ndwara yona to kubasa kugaruka nka ngokuwa birori konka at least ni to improving life ngo mtu ariko yarita kubasa kutambura okurugaho kuzo mu town nabaso kutambura zaduka abone cyakugura agaruke ingana no busasi bucendeye konko eco ni kikoro mu yayiza irwaro bukirikare yaheza kurutsa ino twatandika kuzamu arake kwisha impuramu kakasa undi ninga impura jo inteje atandika nko kuzimba ni impuramu nko murro uyija irwaro bakwiye woza za blood bakwiye wonke ebyo babanze bakukebere bamanye kikureta ubuzibu babone kuherezo mubazi konka wayiza bukirikare life ne improving bwe noteriya wanyetegereza yana masiko garahago kugira ngo umuntu no naragururwa garuho okay hata nanisha bango turagurira hata bisere bikukira tetwa before we go to the treatment ninyenda tubanze tumanye nibakebera bata okumanya diagnosis nituza kugira tangu yes sister Charity yiza irwaro nituza kumukebera to kumanya ngo ayine mubuzi bo mu joints wanyetegereza ngwine cyo buzi ati ngabona kujya mu joints n'amagufa tigwe nakugira ngo nenza kuyawe gufa ichamani munonga umuntu yijaha of course ne bamutera ebishani by'amagufa umuruzumwe babeta x-ray okureba arimu deformities ninga okuligira type joine because okuligira mu examination no mu examininga no reba no kuraza examination yo kureba ngo umuntu nabaso kuba ineki ati you direct yourself to that konke bisere bikushira nituchebera nituyaho samples za blood nkoburire buriyo buri ko munyo mubacharo ba rheumatoid arthritis atogune tukebera rheumatoid factor nikigirise tukuretwa amagufa konkani kiba kiri umushagama ego shanga cendire mumanyangu byasiska wasanga kiri umukazi numanyangu byabakari wanyetegereza abandi netuyahoza samples za of course netubaterekishani netuyaho blood netukola tests nyingi munonga konke chamani munonga no kwiza irwairo bukirikare
bakwiyeho samples zawe bari abantu bakwija irwairo bari beyond repair niba marobiro mu cyaro abanza yanywe biriza abanza yanywa konke cyamani munongo ubire buriyo bwa methoplasi yesiga bwa methoplasi yesiga bwa gero konke cyamani munonga no kuzaira iro bakutere kishani bakwiyeho za samples bakuchebere umushaka abantu yakuchebere umushaka akabene yakuchebera kandi akushoborera results wanyetegezo bone kufuna icyo kubasa gukora ki abone kugambira methoplasi yane kutambira it is okay so ekindi umuti yayineze ndwara z'amagufa nkabo kureba abantu abinja bakwija irwaro sometimes ne tubakwata mu ndwara nkaho wijo ine malaria kunkabone kungambira wo kushasha tusango ine muna no buriro bundi bw'amagufa icyambani munonga no wawurira mu buzibo mu mubiri ningo mu magufa ogenda mushawo ari trained ubone umuburi ubone kumuburira cyo ine abone kugambira cyo rakore because ibisere bizikukira ne tusange nusanga umuntu ayinendwara ya joints kandi takumanya ngo na nendwara wahura na dro rushija takumanya ngo cyo takumanya ngo nendwara because nayo nitanika ngo kureba urushija mbere hata mwaza kushemeza mwaza kutereza obujuma twamera ninga mwaza kuturagurira atecho echo nikiza kurigirira severity obwingi bwo burire bwine nusanga baba kubasa kukirira abujuma wanyetegereza nusanga baba kubasa kukirira kugira ngo nebaza mutamwe guferindi iri rya siska wanyetegereza ngaba mutamwe cyoma ningaba mutamwe cyoma ne arone nece tukweta occupational therapy okugira ngo okuwekeninga amagufa mpora kugamanyiza mpora kugatambuza mpora wazambazi exercise aruwo ekindi cyo kubasa kugira ngo umuntu yafuna complete deformity tukubasa kora ikintu cyo kimugaruzanya abo nibo baba kwija leta mu irwaro wanyetegeka kunke kindi ngabo kugira ngo endware zitukuma tukuzireta kugira ngo niza kumbazo ubone kutereraje aro abandi abakuguma bari ya dose nabaso kugira ngo every after 6 months ninga every after a year ninga every after 3 years you come back ugaruke kugira umbazi umire wonkanke nakitanu ubone kutambira wonke myaka bone tuba just net improving life umuntu areza joints zikukira munonga netubane to improving life konka nakugira ngo ninza kukiriza ki kiba kitari yecho hati kante kateke ngo nutunija nazo mukabwa methoplus kumkwesiga muhakiri ntimera pain kira mpura naba muhakiri mwaka wagundi complications ninga shebizo byakwasa kurwa kutija kuraguza hakabaho ki atebye bizibu ni bingi kabona kugira ngo types za ndwara z'engingo ni nyingi atwashango inemo burara bw'engingo yo muko tuyire to kwenda kumanya by'irwaro nibizibu binge bikubasa kurugama cyo kubanza tuneke tukweta deformity okusanga umuntu yayino amaguru ge yinatamburaje hata ariyo mukabyamire nekirema uriyaho to kubasa kutambura to kubasa kwehereze cyo kubasa koreki mpaka bakutira hakataka wanyetegereza ekindi atunoshanga still umuntu yafuna bo burire ataraguzire nabaso kufuka ubese nyendo mbuze ati ata ati ya wareba ebisere bikucyana mugira ngo tokwenda ukore ibisize no uriyo mukobyamire ati watabona weight so omuntu yamaro bire bwingi naryemereyeye kandi joints zeye zikafuna mo burire takubasa kutambura mbone mere kifo cyo kugira ngo agitambuze mwebone gukora neza kuba ne muteza naza kuba natawo weight yonka just ezo mubere payiringa ezo mubire payiringa za proteins payiringa usanga umuntu ariyo mu customer mu kitanda bamushanyise cyo kuryaho na yiyongera kaguka gacho so aruwo type ndije ya arwechika cyendwara y'engingo giba kweta infectious umuntu usanga ine mo burire nka polio bwo gufa abone kufuna infection yegufa wanyetegereza afune mu na cancer yegufa wanyetegereza ndibo akatandika ngo burire bukubasa kutambirwa birinko bwa make konka ushange ibyarigire munebira robare mnonga kai bambi kama kutera umugisha we bari waguma nitwe abwa program eje Ebyamagara nyina matsiko menji ngo yatwire na shashe njingo wamanyaho kukwata
kandi yajangwe je ndware common konka mbwe nuko twahindura tutyo ebiko yongerayo no hikahirwarro obuze tutabuza konka kasta wafunaho kahindi we bare okugumanitwe nuko twahindura tuti nabantu Kyobutungi Charity omuhereza kandi nkumanyisa ngo abari kutufaho munonga okuranga program eji yatuhikaho n'abakazire health products bine byo kunywa birungi munonga nebigaruza amagara higuru kandi bukuhereza moral yo gumza munokora ebyo yine kuba nokora bishango maduko mwihanga ryona kandi aha kasente kace karinganire niko twahindura tutyo tureba no kubanzora rukwija mukama abarinde